Kuliah coba di Vibro session 4 ke page kini video deh akan ke video pada dengan I update ya kinong job akan ke jinga mere apo go timor ton ke balong menta step hi te ngi na po me kliang ya bun ma ke balai simenta wala kataru kidon ki balai mere shapo arun chalru kidon te shani suku tir kidon te la ya phia no te la khamduna hi te tama kinong job ru ke bon hi la jong ki age group ba ta jong ke kamar kadon ka fastest bat ki age category bat ki category ke jong 10 kilometer ar 4 kilometer bat ka 10 kilometer te ngi ngi mopo me khalia tarang ya don kum tai po go ti kumba sanpo tamai sanpo ne prongot mar ke balai lang bat nga ngi don kumba lai po ar ngode e baro kiba nek mere bat na kita gi live ar ngod ngi don kumba khasan ngode e kiba yo position ha jong ki age category ma tingin sampai kita keteng WPW te baro kinong job akane idon kumba ar po san ngudi abat ke 10 kilometer bat ar 4 kilometer bat ka 10 kilometer ban kidon lagi jong ki kategori sensitif sampai berbakut te baro ko total price ka bakil yo haka katkum ka price nomari ka price ka bakil ai kila update adu license te ya ka final price am tibre te kan yang update katkum ka price ka bakil update ba haka 10k ka total cash price kebakin yura kinong job nama kalia kalong silak arsan hajar THK 21 kilometer kalong sanfar hajar bat haka 10 kilometer kalong arfar hajar sanspa te baro kan ka total cash price jong baro ketiga bagi job kan poi lakum nuknu haki ar lak dona silak ktai punyo hajar sanspa te haka 10k is group kim da pendikenare ken ai cash price ni ai kim da update bahare kan kam update thamai isu ai tang prices tingnya page shoban ngin page keteng dengan pentip shoya cash price ka ba kil ai kum ka age group age category ma te haka full marathon kadon shoya ka fastest ma te gini ki baru ka fastest mut ki hap shim tang ka way mut ki nyob ka fastest te haka age group kinam shim shoya ka price wala da ki mi keteng ro ma te haka fastest ki ai ka san poja banikong live sanajar ba ar pojar palai te ki age group pada kajui berkontribusi rang ki ai pojar banikong Praja sanspa bar bat nruhajar sanspa balai ini kat kum is group ma kedan pra khandai lai po khandai sapo so khandai san po sun khandai ban rupo sejarang ini di is group haman la kategori ma THK 21 kilometer khamdena khandian te fastest live san hajar maningkong ar 4000 bar khasan hajar balai te ki is group la kajong nyo hajar paningkong san hajar bar bat lai hajar balai THK 10 kilometer bade iklem pen shai bang ne baki update ki ai kat no tangbai ka fastest te gila deban ai 10 hajar paningkong nyo hajar san spa bar bat san hajar balai kat kumba kila update ne mam nyo hajar san spa tu betul te kini ku age group bade kita tang prizes teki ai cash price nam ai katam tibre te anda kila kontak makin marba kinsa kontak aden stior tiu kin kontak wet maram juyo ore katu kapori ka bisa nyo be sidin hadin don teteng degi benai la banyo teteng degi tayo show kat kum ki organizer bakin nyo prices te kinsa tip pede kit ai kat non ma change do license ya ka cash price jong gine ki h category ki change kum dem tai wet tang ka fastest kan open category kaba kam khenye kono no fastest bet ki bawan min ahmad katu tekan nek kunju ndai age group ka change ka price tengla da page ke cash price bro te ka total cash price ke ba nama khlia kini nong job kumba arp san ngure mo ka total cash price ke bala kila ra kalong bet ar lak dona silak nai punyu hajar kum ta ter tingin page untai kinong job halak jong ki kategori ma ngin sedang suana ka 10 kilometer dan kan sau ya saga 21 kilometer saka 10 kilometer THK full marathon ka 10 kilometer kare ka full marathon mo teng iyo ya ka fastest depan upload ke video mene teng iyo ya fastest teng yuan ka fastest nyo arngut ka full marathon senrang daboy miki muli ipendap arkanta live penreu bat lapen crowd thaba iwan balai ipendap arkanta live khandai kane ka timing kala best ba la kam practice ba gini yen la akan kam kyushu timing kala best ba kane ka full marathon dan hak age group pada makadang fastest ka jong kan masuk age group te gini ki jongi arngut larung lah hak age group te kinom yo cash price yu hak age group rugiwan hak age group giwan men kong daboy miki muli ar lapen crowd thaba
balai don bok lang sangoi dihakanek mutba tang ini don bok lang sangoi in yo ka cash price jongka each group pen jongka khatpra du live post nem te upendap arkanta live khnai minute samsan second then saka each group kaba live post du suppose nem idon iwe ibayo baar day one box star one yang ipendap arkanta supply minute sampai hi ka timing dan haka age group hang tu dan haka age group golong sanpo du rupos nem midon bro langut kide napo mekliai ini edition rang Mario Dani Hack like enta live way pendap pensingai lang nakar like enta sap way mar Kedrick Harper like enta sap saw yang tu kinwan saki kentei naik kentei fastest midon re tengi don haka age group golong live for suppose nem Wanda Shisha do khai ipendap sau kanta 10 minit penyo second dan tang i marwe kana age group kolong live po sapo kiduna gwan mare amdon en aka saupo adu sanpo kana age group nerum don re dan ngidon saka sanpo dun rupo ngidon iwe starina jasan pendap san kanta live hour minute 10 second madaka 60 and above based on chip time so kana makajong te kane idon tang iwe hi te ide jong hi snora rani pendap sau kanta sau minute kini de jong full marathon kidon gamba shphongu de kinong job te cash price bro kapoy hadu silak arpsana jar ba kila ukur cash price ngada ban batai nakhmat kanno ki yo kita ge bayo la jong ke ish group tem tangin poi saka arpoi kilometer te haka open fastest senrang im don re te don bita ke ish group te haka ish group ngidon ne bayo gelong aka lipo du suppose nem 30 to under 40 bawan baar de man maharam si shikenta arpo ipendam balai George Bruce Warjery shikenta arpoi dan sahaka kerta kabalong sanpo adu nrupo kaneru gijongi hi pro laingut Maximilian Lingdo shikenta live pra ke Geoffrey Nongro shikenta sapenriu Thaddeus Mauri shikenta sanpo dan tang tu sindang akut arfue dan sai kentei arfue ko fastest ngiyok balai balari terniang kanau mo cash price jong fastest ka khamhe mani ki age category ti yok balari terniang tumut ba napsim na fastest ya ka age group inom yok shu dan kentei age group de saupo adu sanpo idon iwe baningkong Cecilia Lingdo ipendap sigenta sanpulai minute sab kene age group bolong sanpo dun rupo idon iwe yuan baningkong Mena Mary walang ipendap sigenta sau punyo minute san second and kine baro kidon kumba prangut haka 21 km total cash price kalong san 4,000 kiba kila yukur total cash price jong mo and saka 10 km ke cash price ki khamda ayubha te try kin satip hi kin sapentip i magi ki tu kinong job te amantak stop tang prices tikin ai pisa ne ai katam tibra teng play kinong job hangne bede kadon ke age group ko khamret kre khatsao do khat prasnam te yongi don arngut next rang Rishan Mehir klem pendap live 100 minute Dame Shua Mauri pendap 100 minute dan indon sahaka sanpo hadu nrupo Yuan Balai M Don Borlingdo pendap 10 minit live way second dan orang tu ngiduna don show dan semua sekian kentei yo ibro langut haka fastest kemudian ada ini balas sudor patau 10 minit sansau Markun Laslamsi sapoi sapkandai Catherine Lingdo sopra sopo dan in page ke age group pada kasau adu kat pra kan don re kentei don re duna wan marai kentei kiba kasau do kat pras nem te don re bayo cash price dan tang marwei and kini ki langut ki jongi kila rong aka age group pra do live tang ba kila yo bayak fastest ki kemyo show ko price dan sapo san post nem idon iwe special marnga dorong tu te tangkat tuhi baro te baro kini jongka 5 km jongka 10 km idon nyongut te kebal tikna bnyo cash price kade kini ki fastest langut ki total cash price kelong arja san spa te kini ki we pada ki age group 4 labanong katkum ka update jong ka cash price te
kin setip hi nda kila kontak maki te kitu kiba shet milen don mare sampai bah ka timing kumno kalong kumno te nada pikwa ban neshimenta pila ban practice bah pila ban neshimenta bade kindex risk ki ban sawan kinang bun ma kiris kin don bet man kapor kam tami ki pa banai telang Desember November Desember Januari Februari barku ki banai risek don hi po shelong ro pila ban practice bah bade te ha kane ha goti berton nomor ba kidon ki risk ki betengku kidon shweru arunachal ro kidon ki bon bela arunachal ro parchaneru te atli ki risk yatengku te kidon biang shweru takadau kidon nabawan rai dalawan baro mutba jan baro kan kuri na po mekaliai te antir te congratulations ikni paro ki bala job ha kejong ki ish category te nangyay tri system susu congratulations ni baro berkelok ke ba sultanat sisa ba kana mix ni lanang bun nang bun ki nong mare te kermen ba kana mix ni kinang yai mi ki ba ne shimta ki ne jing mare marthan te tangkat nehi klishbun